Germania damdoina thoktu te chuan anram chimlama Bavaria state a coronavirus chithar an muchuaka he chanchin hi khovel puma shileng boipui ani laile a chithar pani vel mu ani to laya hriat ania a chithar hi United Kingdom le South Africa mu ani to a heng te hi aleng masa aya in kaidar olsam an ni bokani Germania a chithar nia an hriat hi thotan ni khan ni in Garmis Partenkirchen khuwa ania shileng boipuina thokdam lo mek mi somsari pathuma somthum le panga ten an ve ani damdo in thunei tu te chuan he shi an kai hi a chithar mu chua to pani tenen ani nanglova in siam danglam ngei ani an ring hle ani Deputy Medical Director Clemens Stocklausner chuan Germania COVID-19 shithar aom ti le ama mi te ain in kai le thi pui mai aul samzo kem ti chu engma chiang ala om lo ni in thu thar la khom tu te hne na asoya tun din hona chuan he shi hi a chanchin kim chang soi thei kan la nei lo atia zir chian ni in nga alangai ri ani ati bokani shidang lambi kai te sampul hi Berlina Charite Hospital a thon ania ngun zokin heta hian an lo zir le don ni in German thu thar thedar tu Deutsche Welle chuan an puang ani German Health Minister Jens Spahn chuan thotran ni khan shitar oma wangte in kaidar aul samzo ka wangle chiangzo ka zero ani theinan in khuwa khirna thar an momoti asoya Spahn chuan Berlina thu thar khom tu te akomna laboratory te hna shikai jinga za panga zel te sampul chu la a UK le South Africa a athar tenen ani nange anrama achithar achuak ti zir tura ati thu asoyani achithar chu Germany atanga adar lo nan Ramrika na jin thin te chu uluk le zwala endik an ngai ti asoi boka German Chancellor Angela Merkel le an state som paruka an premier theu te chu an thu khoma heta hian Europa economy lian berti chemek tu shileng an thunun dan turan soi howani he chanchin bot sailai hian an thu chuak puan lani lo ma se in khar khip an puan mek chu po sei rin ani bokani Germany a hian November 30 tang khan sikul le ni tin mamo zorna ni lo bar thingpui dor le len ko thona chu khar vek ani meka chung ko danga mi pakhat bak mu phal ani lo bokani in khar khip nuwa hian tu naya coronavirus kai thar mu chua potle matla niamin intensive care khum lu azat po za som panga velin aniam le to ni in Spahn chuan asoya kai hi an tlaniam sheta alomom hlea ma se kan du zong thleng ture ro chuan kong thui tak alangai ti in German thu thar thedar tu ARD hne na thotran ni khan asoyani Germany a hian thotran ni khan coronavirus kai mi sangsari za somli le pakhat mu chua bel ani thu Robert Koch Institute chuan asoya hei hi ama kartir lam aya sanga vela tlemania ma se Bavaria le Rhineland-Palatinate state a kaisa hriat kim ani lo ti RKI chuan asoyani thi po mi zan hi sompali om belin mi singli sangruk zaruk somthum le pathumin an thi pui to ani mi pakhat shipui lenga wanga thlona chuan hlau chu Chicago International Airport a thlathum zetman chualovin akosani in United States prosecutor ten ansoya kum somthum le paruk mi Aditya Singh hi injin ni khan airline staff ten tu nge ani anzo nuwa an man chuakani ani na anzo hian abets chu akoka ma se abets hi October thla boto operation manager ta ani ti an chuakani police chuan singa hi Los Angeles khopuya tangin October ni som pakwa khan O'Hare International Airport a athlok lut ti ansoya chum huna hian staff batch achar ni in asoya Assistant State Attorney Kathleen Hagerty chuan COVID-19 awangin ina ahongam lo ni in asoi chum huna hian engtin tinemo akho sakwala passenger dang thlengte kara thlathum zet alo kho sato ni in judge hne na Hagerty chuan asoya Cook County Judge Susana Ortiz Point hetiang thu boy om hi mak ati in abar khai tak zet ti asoi bokani phalna nei lovin hathok ve po ni silo ven himna khautak O'Hare Airport Terminal a October ni som pakwa sang ni som ni atanga January ni som paruk sang ni som ni pakhat chung akhosa a inman mi alo mai hi amaka ka thathiam lo chep che ani ti in prosecutor chuan Hagerty hne na hian asoyani
singa hi Los Angeles daya cheng ni in tun ma in thil ti sual alani ngai lo ni in assistant public defender Courtney Swalu chuan asoya Chicago a hian engtitura kalnge ani ti hriat ani lovani chumhuna phallo na chin dai le thilruwa pu ania bel nan dollar sangkhat achoi ani lo chuan chumhuna po alu le phalsak ani lowang khopuya thlona chumhunen kol tu Chicago Department of Aviation chuan thu chua siamin he thil hi chui me kania he pa hian ven himna ti der thong zong emo mi pui zin ti boi zong in emo akhosak hriat ani lo an ti ve bokani China rama COVID-19 chungchang zirchiang tura tirlu WHO mithiam rual te chuan an zirchiana report chu ni som pakwa thakhat sang ni somni pakhat hian puangin China sarkar chuan nanna dar tur ven konga rang takin malakna akal pui man ti antar langa WHO nuaya Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response lamin antar landanin January sang ni somni liamta khan mi pui hriselna ta na nathok tu tual chung le National Health Authorities lam chuan khau takin China rama nanna khwa kirna dan local pui chu ni se COVID-19 chu khovel mun danga adar man lowang ti huai takin an soi chua kani China ram Wuhan khopuya nanna dar dan chui chiang tur hian WHO chu mala tok lowa ram tam takin an puwa WHO Chief Tedros Adhanom Point soiselna adong na sa lebok an malak na du khoblowa wangle China ne na intural hiala ngai tu Donald Trump point WHO nen an tho dun na chu alo ti top nge ani kha heiba ka hian Chinese health official te chu nanna dar chungchang World Health Organization ne na hriat tir du lowa an pu boka virus an mu chu amasak ber lain WHO chu nanna chungchang khovel hriata puang zar lo turin an hruai koi ti White House chuan thu chua siamin alo tar lang to bokani WHO Chief Tedros Adhanom chuan scientific taka chui chian na kalpui ani awangin tu mai nat na lo chuada na rin hel tur an nei arin lo thu asoi lang ve boka Chinese official data putru atanga alandanin November ni som pasari sang ni som pakwa COVID-19 case masaber mu chua ania January ni kwa sang ni som ni thlengkhan China sarkar chuan nanna wanga thi anom lo ni in antar lang thungani Russia F2 shwai tu Alexei Navalny chu tura shai ania wanga thlanga chung Germany a aiden kol nuwa pathian ni khan Russia rama akir lea ma se anram athlen hian Moscow a Sheremetyevo airport a police ten an lo man nga lani Russia prison service chuan F2 shwai tu hian tum tam tak approbation period abo chetonia soin nikum December ni somni le pakwa tangkhan man thei reng ani to ti asoyani ko tin achung thu hi arial filma chuan Navalny hi shen ani don ti atar lang hal boka heiba ka Russia prosecutor te chuan tun naya Navalny hi a foundation din anti-corruption foundation le charity dangtana sum an donte ami maltana manga puin thu buai thar an siam sak bokani kumsomli le palimi Navalny hi ni kumokas ni somni khan Siberia atanga Moscow pana thotheina chuan lain ni khoshelovin aoma Siberia hospital ani ni enkol ani nuwa Berlin Germany a lak ania Berlina enkol ani nu hian European expat te chuan Navalny hi tur chikhat Novichok nerve agent manga shaini in ansoya ma se hei hi Russia chuan apom lo thung Germany official te chu tura shai ani ti fin fiana peturin an phuta Germany a shoi ani ma hian Navalny taksa a tura shai ani ti lanna engma om lo ani anti ve bokani en koldam ani nuwa Navalny hian man to ngal don ma se anrama akir tur thu hi asoya pathian ni khan akira airport athen vele man atok ta ngalani arwala ho anupui Yulia ero man anilova Alexei Navalny an Russia rama akir tur thu asoi hian ngai ven alo ngal lea airport a journalist tele ama thlop tu mitam takin an lo nga kani ma se achuana thothe na hi hun tep ter taka Moscow a atumna tur airport chu thak sakania Moscow a Nukovo airport a atum tur ani lain Sheremetyevo airport a tumtir ani tazo kani Nukovo airport a khowot tak -22 Celsius noya hun rei tak lo ngak tu te chuan an ngak chuak ta lovani
United States baka Europe ram sang sang te chuan Russia ep te hruai tu Alexei Navalny man ani chu demin Navalny chhuale ngal tur hian an phuta ma se Russia chuan hei hi changlet ngalin an ram chung thila inrol lo turin ram dang te chu avaulet ngalani US Secretary of State Mike Pompeo chuan Russia ram hruai tu te chuan President Vladimir Putin le akai hruai sarkar soisel tu chu me mi zel an tumani ti in thudel kil omlova Navalny chuanghal tura aphut thu asoya US President-elect Joe Biden na National Security Advisor Jake Sullivan point Navalny laka Russia sarkar che dan chu human rights palzu na chau anilova Russia mi puite be na ani ti in asoi bokani France, Italy, UK baka EU member ram dang sarkar tele European Council President te point Navalny chuanghal tura an phut thu an soi bokani South Korea President Moon Jae-in chuan US President-elect Joe Biden chuan President kalchuak tur Donald Trump an North Korea ho tu Kim Jong-un in rem na siampui tura ma alo lak to na te chu thu nei na a chan huna a chun jom zel a phut thu asoya Seoul Presidential Blue House ram chung le foreign journalist te akom na South Korea President chuan US in Donald Trump hnuaia North Korea nuclear le missile program ti top ani theina tura amalak to na chu chunjom zel atul thu asoya US le North Korea inkara hian palai na tho a shelo thu po soin nikuma Trump Kim ten Singapore summit an nei masak bera in rem na an lo siam chu kalpui zel angai ani atiani Donald Trump le Kim Jong Un hian in biak na an nei masak bera khan anin lai chin na siam tha a Korean Peninsula a nuclear program ti top vek ani theina tura thodun an tum thu te an soya ma se summit tum ni na an neya ero in rem na mu mal an siam theilova hemi nuwa work level talk an nei te po a hlo tling thei tari lo ani US President-elect Joe Biden chuan President Office aluani nikhat nia President kalchuak Donald Trump an Muslim ram then khata tanga US lu khapna thupek asiam chu asut ngal dona Biden a White House Chief of Staff Ron Klain chuan Biden hian office alu atanga ni som chungin President Donald Trump policy engemaw cha chu asut ngal don ti asoya heng zinga hian Muslim ram atanga lu khapna hi atel don ani atiani hei baka hian shipui leng do na konga malak na thar tur po siam ngal ani dona Paris Climate Change Accord po zom le ngalin US a pem lu ten US khwale tui dik tak an ni theina tur immigration dan po siam ani yang ti in asoi kumsang ni le som pasaria US President Office alu anu lokhan Donald Trump chuan Muslim ram pasari atanga US lu khapna thupek hi asiam ani ma se he thupek hi khin ani thina wangin tum engemaw za chu thupek hi siam thar ania nikum October thla khan Biden chuan a campaign na President ani huna an society a Muslim huana ril ru om thin ti bo tura theitop a chua pui tur thule ramtana an thona te choi moi ani tur thule akai shoi sarkar chuan level tina Muslim American anu mangtiin Biden hian alo tiam to ani hei baka hian USA document fel lawa omek mi makta toi som pakhat he na khwale tui ni na pek an ni thena tura bill chu Congress a President ani nikhat nia athon ngal tur thu alo soilok to bokani